ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯁꯥꯔ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯈꯣꯟ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯖꯕ ꯈꯣꯟꯖꯥꯎ ꯉꯥꯡꯕꯗꯤ ꯋꯥꯖꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯝ ꯂꯩ ꯃꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯈꯪꯉꯤ इवन सरकार न खंगे कशु तौदे मोइना नम नमदना ओवर पावर द टैक्स लौबा मी फारग रेंसम तानबा मोइना तौनिंग बर तौबा मोइगी खुबाम नुंदा लोइनमक लैनब होनबसे फ्री हैंड थाय कहीं तौबम दे खोन सर लाचनी है अना हंजनी करीगीदमक्तनो पुंग 10 हेना थौदोग मरी लेना नेशनल हाईवे लाइफलाइन थिंब मफमदुद स्टेट सेक्यूरिटीना मधु कंट्रोल तौब तांथोक्ट्रिबगी मरम करिनो सी आई खंगनी हाब अदुगा असम राइफल न फारग सिनरअब अदुगुंब कैप्टेन दो नंगहौरोदबगुम अहिंग नोंयाइदा सीजीएम सेनापति इम्फाल द लेबा माइ कोर्ट पुथोएरगा थादोख्रिबा थादोकपदुद नतना अमुक सेनापति डिस्ट्रिक्ट ताना स्टेट सेक्यूरिटी ना स्कोर तौरगा थिलुरिसे करी मनुंद करी लेगे मसी सार हंगदबा यादब वाहंग अमलाए सार यंगबियो ngasi manipur da leiriba praja khudingmak jati khudingmak laibak thiba haiba tai matam matam gi issue mayam amana manipur se akhoi yam wana ngasi gi sarkar gi wang atanate mamang da gi hong issue mayam no khoi thengna lakone imphang da tongan tongan da issue mayam am hawi dharna mayam tawi sarkar sina phai लोकअप तो नमजली जेल थमजली डेमोक्रेटिकली चंगसन खोजंग फाई थादोई जेल की गेट की फाई वाई एनएसएन आई कैप्टेन फार कांदा करी मरम की नोबा अहिंग नोयाद कोर्ट की बेल थादोगा स्टेट सेक्यूरिटी ने थिली मरम जी करीनो सिने सार इन हाउस थमनिंग Sir, what are we going Honorable Leader of the House, Chief Minister, Amluna, Tinaja Baduga, Nasidi, Hongi, demand Sule, I do Ngang in the Kran and Ang Dumale. Matamama, Honorable Chief Minister, some the Koi Pamin Ringida. I Kaudri Manipurda, noted came later in the Senamgi. सरकार से कशु तौब ngамद्रे येंगना लेरे लाउगे लाइव फॉरदगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइना मांग दिलेंसिन बिररे वारो बिगनु सर मतम अमदा ऑनरेबल एमएलए ओइना कारई ngei hangang assembly dagi सिंजन पारग सही मिनार मखोंदा मणिपुर ngakani येलो मिंगा कने लाखिबदो ngasi सिंजंग थादोगा सार लाइनिंग मन पाइब मला परेंग पाइरगा चटखब्रा हाइबगी वहंग सि लाए बाइंगोन ओनो सिगुंबा वाफम सि थमजरगा आइना ngасai हंजरिबा से आइखोइद लांगतंगरिबा इनिसन फारगा थादोकबा कशु नतब सोमदा इशु मचा अमगी तोबने फाजल थंबा हाइबन चिंगबम बसिगी मनुंगदा लेरिबा सिनत मरम ओरकांदा मणिपुर द सीज फायर चटनरबरा हाइबो क्वेश्चन जिन सार लाकदोस मणिपुर द सीज फायर चटनरबरा चटनदबरा हाइबदो हाउस द थंबिनबगी दमक्ता मोशन न सेना मुक तौजरी बने सारन मतम खरा पीबगुन थागजरी थैंक यू Honorable Speaker, sir. Honorable Member,
Sir K. Ranjit ki calling attention to elaborately state ki interest da phajana thambikre honorable speaker dagi aina permission ma khatang sik tongning basina judiciary gi oiba pot sida koi ni am kana su ai comment su pining da bahai bitare judiciary gi oiba koi house da thokiba thokdok tu media da kari da mayam loina khangnare kamaina thokiba no kari no nongni gi mang da gi hoje honorable member na su loina pangre nongni gi mang da gi ungkhatna gi ba pot khar leiba adulai thibasi Assam Rifles na pharaga sinarakpani state police ki combined team na tawraga pharaga tawba nate Assam Rifles na sinarakpani da mogi piraiba moina thagalaiba report chart sheet other depend of mai thadokpa natraga thadokta ba adu thadokpa natraga thadokta ba sisu aikhoi gi purview da muleitaba court ki judge amagi purview da leikibani na madu da koi ne am kana government cutting jealousy adab aduna maram moir kanda thogdo putu thokibani aduga state government gi police na thilli haibadidi lan gani sir state government gi police force na thinma leite adu tawriba posi maroina khoi gi government gi concern si law and order ngakpa state ki integrity ngakpa Hujiki honorable member na panbi ki sume akoi singjang bayarga DRPP da ki karki bani singjang du kano oi wani koi ki vote ki kari symbol but adu ki spirit ma koi lei ki honorable speaker su matam da singjang du koi pai ki bani koi wasaki bani adu ki spirit to jikso dum hande honorable member mala anung laga pai ba hi bajana te ko laiba ki ni hare de sinjang na to to posu do matam matam mi pai rak la ka ne ado huziki laiba potu kitang law and order number 1 number 2 the judiciary gi pot oiba adu dai da tangai fadana government sakam to ki bani law gi khutta court ki khutta chakhi badu da aduna hi honorable member da honorable member ki concern do honorable member ki nate state chigi koi na dagi mayam puna ma koi tawraga labani thengna minaraga labani kaya ama tawna dana kari no tawna si thengna si kai bagi aphong ba aron ma kaya ware blong minaraga thabak to minaraga lakrabani hena khangbi hujiksu ceasefire extent to wi walaite Tamenglong dagi or ukhul lagi game thugai ba game sage toram thugai ba phagat pa khogat pa mayam ama adum report media report loina yaur lagi khibaduni hujiksu state ki territorial integrity ki mathang da at any level da compromise to bagi wa pham mai koi government sta leite leisu leiroi adu ngasai gi kitang judiciary ga government ga ki mark ta leinari ba potu de ko ne yam ka hena khu thingjilu ba yada ba gi thingjin gi bani ana yaringe sugum basi matung da khoina su hai mai samai fol da su khoi hai noina kana gum kari gum operation changba matam da state police ki kari gi su hol laga ek sik kamai to ba ke do ba hadi bel hekte irai laina sa pa yada na ba laibak thiban khulai yaruk ta khulai nung lai sa mata yaruk moina submit to si toruk to sa mobile gum normal bag gum ke ma khar toruk to ba aduna madu daida ko na sakhi ba dagi paile hokda bani aduna haiba state ki interest tai khoi compromise to ba du ceasefire state se extend to ba khot ba adum amata leiti na yon remember election to